Көрөтөстөр биздин бүгүнкү жамаатта биздин жамааттарда устаздардын көбү жок. Устаздардын көбү тарауи намазга катыша албай атат. Биздин көлөмө медресебиздин устазы Касым устаз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ошол себептен кечээ дүйнөдөн өттү. Бүгүн саат 4-тө жаназасы болуп окулду. Бүткүл медресенин устаздары, бүткүл мугалимдер баардыгы ушул устаздын жаназасына баткенге кетишкен. Ошого устаздын атыга арнап, устаз деген көптөгөн мээнеттерди, көптөгөн кызматтарды кылган медресегечи. Ушул медресени устаз деген бул өзүнүн үй бүлөсүгө да мынчалык убакыт бөлбөсө керек. Медресеге бөлгөнчалыкчы. Устаз деген медресеге өзүнүн ар бир талип илимди, ар бир баланы өзүнүн баласындай жакшы көрүп, өзүнүн баласындай мамиле кылып тарбиялап, көптөгөн шагирттер чыгарган устаз. Ошол устаздын атына бир жакшы бир Кур'ан окуп, жамаат менен бир дуа кылып койсок, талип илимдердин артынан ушул жамааттын атынан бир Кур'ан окуп, устазга бир дуа кылып койсок. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man taba wa 'amila salihan فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبدكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah'ım özün verdi, özün keçindi, özün borgeni Allah'ım. Bağırın körüşü, bağırın uğuşu, bağırın közümünde başkarıp tutsat özün ki Allah'ım. Bağırın Allah'ım muhtaçlar Allah'ım, bağırın tilek dualarda özün kabul kıy Allah'ım. Şul uluk Ramazan ayında turar Allah'ım, uluk Ramazan ayında dua kıl özünden hacatlarını muhtaçları sırap turar Allah'ım. Bağırın hacatlar Allah'ım, bağırın muhtaçları özün götür Allah'ım. Şu Kur'an'na bayan uluk olan, Kur'an'na fayda olan soğuklar Allah'ım. Adam aleyhisselamdan başta bugünkü çağın kança peygamber gezde bağırdık peygamberlerin arvaqlarına başladı Allah'ım. Oşonda ile süyütün peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e anı yüblesiga sahabaların arvaqlarına başladı Allah'ım. Oşonda Allah özün süyüktü olan Kasım Ustaz'ın arvağa başladı Allah'ım. Kasım Ustaz'ın Allah'ım bilip kılgan kümlelerini Allah'ım. Bilip kılgan kataçılıklarını Allah'ım. Pendeçilik kılıp kılgan kataçılıklarını özün keçirin Allah'ım. Ustaz'ın Allah'ım bilip kılgan kümlelerini özün keçir Allah'ım. Kabırın nuru jarık kılın Allah'ım. Ustaz'ın Allah'ım yatın jaylık kılın Allah'ım. Kabırın Allah'ım beş bakçadan bir bakçadan kılın Allah'ım. Ustaz'ın Allah'ım öz rahmetine al Allah. Ustaz'ın Allah'ım kabır suratlardan özün jayinlik ver Allah'ım. Ustaz'ın bilip kılgan kümlelerini özün keçir Allah. Ya Allah kıyamet gün barğanda Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini özün nasip kılın Allah'ım. Kıyamet gün barğanda ya Allah'ım jalpı Peygamber'e sırap ketken Firdavs beşinge kirgen özün tavfik mümkün jengde Allah'ım. Ya Allah Ustaz'ın Allah'ım bilip kılgan kümlelerini keçir Allah. Kıyamet gün barğanda ya Allah'ım Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini ya Allah'ım özün beşinge kirgen tavfik mümkün jengde Allah'ım. Ya Allah kıyamet gün barğanda ya Allah'ım Kasım Ustaz'ı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koş nasip kılın ya Allah'ım. Ya Allah kalgan bardı Ustaz'dan ya Allah'ım ömür öz gözün ver ya Allah'ım. Kalgan bardı Ustaz'dan ya Allah'ım
үй бүлөлөр өзүнүн тынччылыктары үчүн ынтымак кый Аллахым. Устаздарын Аллах ар кандай кырсыктан, ар кандай баледен, ар кандай жамандыктардан өзүң сактай Аллахым. Я Аллах, устаздарын Аллахым, үй бүлөлөргө, Аллахым, өмүрлөргө өзүң береке бер Аллахым. Ар кандай кырсык баледен өзүң сактай Аллахым. Я Аллах, ушул жерде алакан жаткан баардык үй туугандарын Аллахым, өтүп кеткен жакындарыңга Аллахым, өтүп кеткен ата энелердин арбактарына багышта Аллахым. Алардын Аллахым билип билбей кылган күнөөлөрүн кечир Аллахым. Аллах'da өр rahmatın al özün tübeli firdavs kekimge Allah'ım. Kalgan bağırlık türlü canlarına Allah'ım. Жақсы salih amalkın özün tavfik mümkün жерinge Allah'ım. Bağırdı Allah'ım özün razı olmayınca bizim canımızı alvağın Allah'ım. Ya Allah ar bir amal özün razılığımız için Allah'ım. İhlas menen çin yürekten kılınma özün tavfik mümkün жерinge Allah'ım. Aramdan, fitnadan, buzuqdan bizi özün saktan Allah'ım. Elimizge, jerimizge özün tınçılıktan ынтымақ Allah'ım. Үйde bansa da olacaktan bağırdık mağusunda özün şifa ver Allah'ım. Qarzlar bir tutanların Allah'ım qarzından kutuluşa özün nacat verin Allah'ım. Ya Allah Ustazımız özün rahmatına özün tübeli firdavs kekimge Allah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin amin amin.